Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnan wanjana kwachira on program yetu Nyamurungi, program ya Yobsiram live aha on TV studios. Omtebe kansanka region tawasali Musa kandi rizoba nyinemu Sheikh Mansur Uthman kaniwe imam wa prisons kandi na imam wa Central Market aha umulimbara sewa na kwachira on studios. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitule kama nsime Allah subhanahu wa ta'ala wa tusia haizoberi Nyamurungi erizoba eri mutano izoba eri ya Juma. Yes, ijukitwe idi yitu ey'abasilamu ni rubaru rwa katano. Yes, rwa katano ninga shari Juma neberi idi yetu nk'abasilamu. So ntumsima kan mazima kamba zentangire mwena abarwa kusare Juma kampa myungu yabatambura kurungi abarure ntushasha nimwe abafera tugirango ina lillahi wa inna ilayhi raji'un kandi nimwe bari ni batereka nsama jenye ntubendeza ebirongi byonka. Yes, biterizo banebiro 24 akwezi kwa Ramadan ningasho kwa mwenda omwaka 2027 kurijira aha kalenda y'Isilamu kandi y'ekijungerizo banebiro 13 akwezi kwa kashatu omwaka 2026. Yes, ahindi gambira ekisibo twakisyamu ebiro 24 erizo. So mazima chirioni kigenda chirioni kiterera abai subhanallah. So shaba nonga kureba Allah subhanahu wa ta'ala kan mazima yikiriza ekisibo kitu swala zitu hamwe na edua zitu inshallah ta'ala bitu nimwe bari kusiba akampa myungu mazima ekisibo kiriyo nkibatambura kurungi munonga. So buri kimwe cyona nturi ni magambira ngo mazima Quran na hadith bikakigambaho. So erizo bankiriza turebe aha kigambo ekyo kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ningashi okwegamira hari Allah subhanahu wa ta'ala buri kimwe cyona enshonga zawe zona amagaraga wegona gakwase Allah subhanahu wa ta'ala mazima naza kuba nakumara kurunje munonga. So shina kwakira mundo gunde hazana nyenda otankira otushobore twine kubantu esigamira tuta Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ma'idhu man atahu wa taka wa munziru man asahu wa khalafa amra. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shahadatu unjika irha min adhab an-nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twa musima mukamara hangu wa tuyihumukasheshe kandi akatwisiye shahizi tukiriye abahurire. Amin. Abo kuba kokora bwashesha kandi ryarenga umusima. Yes. Kandi wareba bwira nabwo kashesha nabwo musima. Abo kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwebina tugamira mu hadith. Katugira ngo kokora bwashesha utakabara ngunoza kurenzi. Kandi ukora rebe wabushesha utakabara ngunoza ukora rebe bwira utakabara ngunoza kubushesha. Yes. Nangwa kakano kugira ngo ukora rebe wakwata umusufuri umusuwani kwihame go yemere kugirya utakateka teka ngo uryo muryabo kuza kujimera. Kandi ukora hirwa wajimera utagiutirinza kweme yakabiri. Nicyo nabe nabagambira akagambo turula amara okuteka teka ngo ukirihe shaha yona. So wareba eshaha yaho musimi wallahi ware wazo mu ndije nabwo musimi. So nkoko uwo mutebekanisa watugambira ngo Ramadani iyo ne agenda bamuze bitu bakabakya kose kigambo cy'kugira ngo muwada ya Ramadani kikwereka ngo bari no basibura Ramadani wakati nkumanya ngo amo bakabana bamanyi kikumanyisa. So Ramadani yo yagenda abo kuba twakibarabera umushanju nkoko Qur'an iri kutugamba ngo ayama ma'adudati enakuzo kusiba zibazirwe. Yes. Obutu atandikire nabo kugira ngo warwire arasazi hata najya tukuri namanyire nkasiba. Wallahi mwazo hino umuntu mbe ningamba nawe yajya ati yamamburiza ati idini yari nteka teka ko yakorwa kashatu ni ngorwa kanati ati kabyara huka atuno kwezi mwakweza ntokwezi kwaho. So norewa ngo kisibo kiruka nkanagambe ngunyoti nkubara ibada enterizani kimwe bibira ninsiba mpirira banja ngo nyincha kaye ni nshasha ntukunama intunangu shikuno jangura ninche yongerayo abo kubanyo ntaha ninsiba mandena n'urwakana nko kukire sunna ekani ndamera batahi banje bakunde ba TV mutakari mu kusiba kusiba Ramadhani yaho kunko kusiba twahwayo nabikwebe na
naramira Aisha radhiyallahu anha akamujya ati Aisha bwo buri muko abayijowe yamuramira biyamuramira akamujya ati Aisha uye kwata kusari kiro yitweta salatul layli yakamujya tuye kwata kusiba konka abantu binje kusiba tubakora ki tubakukifaho Ramadhani yaho bagenda nayo izoberi nyo kunaninza kusaza inaninza kushaza nabuga nabantu nasaza mugarusya nasibuga nabantu nibiruka mbabuza nti nenki ngumangoriza n'ijuma yo kwireruka yo mukwe mu Ramadhani kikwereka ngo babene baramya Ramadhani wallahi so ubu yagena nabo bakora ki bazukuje so nicyo kurebera abayimamu bwiro bwingi ne baremeraho umwezi gwa Ramadhani kugira ngo bagira ko babihamu kayamba muzigita kwa kugwahwa Ramadhani kuyahwa nabo bagenda so ogaruka muramwa wese ni sa Allah subhanahu wa ta'ala natugambira mu Qur'an ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kullu qawlan sadida mutine mukamarahanga mumbo mu banta bari kugambira batahi banyamazima yadda bamwe ayeje nibagivunanga mumbo mu banta bakugambe birungi tari ikintu cyo kushira amazima ekirombe ni nshume kitabo kimwe nashoma hadith nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagambira ba sahaba yabajya ngo tine kinte kiri kuza kurafsya okutation muntu mujana nko kugamba amazima wallahi hata abantu bingi tubakwenda kugambira batayi baba amazima nibagatina amazima nibagatina kandi nabatujya tukuluha kola ukanu mura gamba amazima gagari gashara gakoreshi gasharire abantu tubakutina mukamarahanga heraha nuru kurango namutina umwezi gwa Ramadhani Allah kugurukwa bas atandike mimi izoberi niyo juma ya muhiho ina saza nashomesa azakatul fitr abantu bakwenda kwiriza zakatul fitr konka nibebuzabuza konka kikurete cyo no butamanya bukuru bwa mukamarahanga abo kubarahanga kabakwirinzira umwaka gukahwa ukazagundi ukasiba Ramadhani ukagiheza banzo rebe nyuma nibanga yabafiri tera makashami yubuze tenibanga yabafire nyoro hanganga machi kusigara ngo ncurire so omugasho gwa zakatul fitri no kutukuze kisibo konka abantu bingi ninjya tubakunda kukitukuza iwe niwo kumoko osibere nagambira bamugaruse nabajanti abantu betu yo mu Ramadhani turi kurya twenga muntu yishereka rya kamereke takwenda kwerezaho batahibe mbwe no Ramadhani ubu yahwa byafera kimwe muntu shangaye n'umuneke naza guriya naguriye kingirine yayebwe cyafayo cyo witsinisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubu yazamuzigiti akashanga sahaba mutegira muryango abo sahaba wabashohora amubuza ayigine manyisaki kusibu yagiro wanabi nabakamanye nshonga yengo ayinenjara naenda kora ki naenda kuriya kamutwaro weye hakari yo kikopo kimwe cyamati yamujyatiro ko gendo yete batahiba basigara muzigite none babasako babinenjara nkiyo yine bije turiki konka we mukugenda kajyana jatata kopo kamwe nikaza kutumara konka bo kugira ngo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakana yisiga mukamarahanga kana mango kikope cyo nkitekwa kumara babe takubashikire hati hajat hawa izishawo inenjara konka hati barete byo kurya niwo wanobyenda bakajya ngo kababanze nywa mutima nuhurira kubi ashikana nyenani nyenda kurya kandi abenshi babanzuriye konka bo kugira ngo akari nabi uri akagumesereza owo kubanza yanywa yahago wakabiri yanywa yahago akashatu kucyamushyireho nabi yamujyateganyuga marimo yanywa kikopo cyakora ki yamujyati uyihe mushaka yesigamire mukamarahanga buri kimwe cyona nakimara nabasa tera ku cyone cyo kutekateka mu cyo kubasika nakutemera umuhanda higutari ihfazullah yahfazuka nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaramira sahaba umwe kamwe bamwita Abu Darda yamujyati ya guram yayibuye umusigazi we nabwo akaryo umusigazi yamujyati ihfazullah yahfazuka yesigamire mukamarahanga na mukamarahanga base kukuma so Ramadhan ubu yagenda ebitume tukora mu Ramadhan tusigare ntubikora exactly in fact tongere mu kimwe n'amani abasiramu imizigite myingi babini bararo muzigiti eciko baraza mu ngo bari mu itikafu konkate Ramadhan ubu yahwa umuzigiti yagufuruka gwabe kifurukwa tuwenshoma Qur'an umuntu ushanga narwana ngo ashome Qur'an Ramadhan yaza kwaho abe yagihereza hata Ramadhan ubu yahwa Qur'an yaza kugiteka ara giteketerwa kafufu
hati mukamarahanga no bawa mwesigamira ota we naza kumara ate nshonga zawe kandi wari kumwesigamira seasonary kumwesigamira seasonary hajati hawa abantu bingi tindi kumwe kuba kuteka teka kigambo cyo busira Allah subhanahu wa ta'ala kwa abantu gambira mu Qur'an akatujati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun nanu mwana wapi wano ayejo nabasa kugishoma konke ekikuru ekirimo mu ayejo wamanye cyeru kumanyisa wallahi kuba amanye cyeru kumanyisa wagikorraho abo kuba okujwara nko kunjwirira izoba ticyuma sangu y'umusalamu nimbasa kujwara nimbasa kusara konka tariki ntari mwikiriza konka Allah kaya tujati ayyuhalladhina amanu yakumanga ryo mwikiriza yakujati takullaha tina mukamarahanga omazima go kumutina okufukuta kaza kwija ukakushanga uryo murya kuze kwikaho kushanga uryo murya babantu abajimurikira amatekaga mukamarahanga aza ko kweza kujimurikira amatekaga mukamarahanga yakikumanyisa ngunoza kusara eswayita makuru kusara hajati inyendo kimanye kurugeri izo ngo umusiramu uri kusara no musiramu atari kusara tabakushana of course oguru kusara okusara okukurinka exercise iwejo ogende ru musiramu uri kusara eswayita takubasa kutambura kwa sire kikuni no yakuba kuzirata nko cyo kureberaho tuno mushije witaho mutawuni yambara haje Adam Swale mushaka kuzire nkabo kujya ngo nesigamira mukamarahanga rahanga abo ko kweza kumwesigamira icyo nakugamba ngo hifadhullah yahfadhuka mwesigamira wabase kukuma naza kukumira misho naza kukumira matu naza kukumira ibiyungo by'umubiri gwawe nushango mwana we myaka 12 takireba kuba kuza kakureba to mukitaba misho garra gashaje hato yibuza nkogo mwana kabaki ekimuritira misho gafakira umuto niki oshanga omwana we myaka 30 emyaka 25 umusigazo mwiki aminota kine mukanwa oyibuza niki taresigamire mukamarahanga rahanga minogo yakora ki yagamaramu twine sura mu Qur'an Allah katujati sabi ismu rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa nyenda mejiri kujangu walladhi kadara fahada mukamaranga ko benagamba asurejo akagira ati himbisa mukamarahanga wawe ogo wahangire omwata akaguhindura omwata ogorobi ahanyamishwa akaguhindura omwata gugumira aha muntu nkano ushanga umushamukuru umusigazi muto ayino omwata mukanwa naye kumarinke embuzi uyibuza utatugu naza kusya imyaka 80 so koro kutandika gukora ebyo amino nibazagihama ecya kandi ihfadhullah yahfadhuka kuma misho gawe abana batono bashanga shaha kakurugata yishomero washyira mu kibanda za film nareba umpira nikintangaza nyonyi nitime indukagira nimpagira maniyo konka wambuza otimpa yo abasambe babiri tokubama tinkubama ati abantu bagiriwe tori muhagize umuro kandi hati niwe nabana bazana akandi bakamuri wereka batasikuru bakambuza ngogwe no hati nkumanya ni mumanya yaheza kuntira umugongo nashoma hizina konka iyo mbuza utinabinanka mbuzo ati ayu mu Qur'an mbuzo ati sahaba nanka ibyo nimbasa kubikugambe umwana wari izoba nazagwa akugambira timu ya maniyu umusambo wari kuzagura season iri kwisha akugambira eceshongoro ekinanka hwize kiryo mu studio kitakashohwiri konka mugambira ati nshomera tahiyat wallahi atakujuma takubasa azate bana nabashije bakuru nabashije bakuru abazire babo nushanga no mushamukuru nashashura umushoro aza TV nibareba umpira nibarebe ibintu bitashimiye ko nibirebwa abana hato ubwo mwana notekateka mu nyinshi ke nabasa kumanyata mukamarahanga umwana wanje nkamujya ntikora rebe na Raga TV ni gukora iki ugira ugugenda uze kubyama abo ko kikwereka ngo byabiye nebyo mugasho byakora ki byaho abwenci umwana no mukumira film nayiga muki nayiga masasi
mani cyo kurebera irizo hano urabasi twita umwana akiriza pevaza gikutera abo bakakireba film so twani twenda kumanya mukamara hanga kugira ngo atukume ite twenga tubanze tumwekumire hari umushije umwe umuba ashikirira abantu bandize obakweta Imam Hanbali ibn Ahmad akaryo umweji wa Imam Shafi'i hati hambarogwe kuyabira baryo mukagambira umuharajati mwenu umuganda cyayito kutenda yari atenda nnyo Imam Shafi'i ngo musajja omurungofu ngo musajja omumanyi ngo musajja omwetwawaze ngo musajja owenja ulo kubalala owebbeyi hati kwebe nagambira umuhara guma nayo gomba kugira ngo areba mushije guba kweta Imam Shafi'i ubwire ko bwashikire Imam Shafi'i yija kutaya yo wa Hanbali ko yashikire omukiyaje atinyenda kumonetaringo mushijo ndebe ni bintu cye byakora ebitata rukungambara ngo n'umushija wa mani natina mukamara hanga nagira ki Imam Shafi'i bamwandiza nko mugenye bamuhemere kiri sunna mudini y'Ubusiramu okurye okuhereze mere iyo rukubasa kuryo kamaraho ebitari byo kuryo ukaryo kasigaho urukusigaho oba wasigira shayitani namwe nyoni cyagambira abantu nti wari yemere ukagisigaho kanje tijo ryemere gitimpu kugiriya already neba yakurema yacumense ngo byasigaho nebyoha at least bakutera hakamere okarye kora mare karya ujete nahaga bakongere kunkoriya bamuhereza urusaniya atorana arunda menyama arunda mekitoke kikuzire birye byasigara kora ki abisinde kati Busiramu so Imam Shafi'i kubamwanirize ko mugenyi bamuhereze mera kagiri yagimara umukiyaje kandi hatogu n'ubana bangamba ngo umushije shikirire ti yagira nshoni kumara ibyo kurya byona yabirya n'isiyani yagikomba kiri sunna sunna tinama akada abantu bakadifuruka iyo kuryo kwakombe siyani hati nyona kutayiruka mpereze mere kukarya uke mukateka muri kumu nujute sheya bachi yagiro muru apana kiri sunna kiri sunna so Imam kwereza kubirya umukiyatina yatangara yajya ugunaza kubasiko eshako yakire Imam bamwarira bamuto mu kishenge yabyama umukiyaguma mugwerire ngo imukasarera iri taragisiri bwasheshe yajya tugo mushija katatunga buzo kusala layiri kantahura na imukatanda kusala layiri hati we mukamara hangana murinda ata ebindi kumanye bishemeye kubana bikorwa atine kiyakora kubwa sesere bayazina akimuka wimuko mu kitanda tiyatunga buzo yashora yazo muzigati yasara mucyagenda yagambisha tumusho wongambire kandi katine cyari yamuza tukanda kozeki atecyo kubanza tumuhire mere yagiriye yakomba nesi yani atikono bwe n'Ubusiramu atumushana basako bayi n'umuru Imam Hanbali ibn Ahmad yahurikiriza mu gyate cya kabiri ninki manya ngo Musiramu abo kubona bakakiragira yajya otarizo mu kitanda cyawe okabyama otasire atristera akemu konka we yaza muri yabyama bwashesha ne muti yakora ki ecyakashatu ya saratine buto abo kwato kubasa kunyango wabyamashahishya to mu kitanda bwaka kushesha tagwejegire kandi umusaba tujya nkora kubyama wagwejegera no we wasimkote ine kutunga kasto gwejegera budo ne bayako Imam Hanbali ibn Ahmad yagenda yabuga n'umwejiwe abo koko yabaryo umushomesa we abo koko yabaryo umwejiwe akana tekwa kumushoma harebe icyo yakitwaza kuyamushyire Imam Ahmad yabuze Imam Shafi'i yamugira ati ecyareta nari byo kuryanka bamara hasi yani nani mangwa hindi ndiyo Mbasiramu kandi yindi no mweji wanje so nintekwa kukore ikintu cyari kuza kunkopaho ngo kiri sunna okuryemero kagimara asuwana onesi wano kagikombo tasigiro shayitani kundi tunga chance insha Allah tunagaruka mu studio ndashomesa abana ba shayitani shayitani ina bana ikazara hasa ubu bwana buryo mu nshondo mu majubwito
bone burinda ngo uryo mare uteka hariya bugizeho ninga shibwije bukombe siyani so uyu utajya chance kombe siyani kereza kwishanga wakoze reki ya kabiri yamujya ati tinsire layiri ate cenje cyontiremo kungere kwikamu nashanga me kitabo cya fiki ndire nishome kitabo bwakora ki tintungire kire ko kugira ngo nyimuke nsare abo kuba nari nyina ngo bwaza kushesheke kitabo mbe nakoze reki nakereza icya kashatu yamujya ati natunga wuzu abo kuba wuze yingire kubyama nayo ndire nayo ko timbyamire ndire nishome kitabo bwakora ki kuba bagambira umukiyaga umushija akayikomera mu kamarahanga hanga yakora ki hajya tabona ukimango ari umuntu urukwereza Qur'an shahezi ukamugiye uti shoma ku rupapura rumwe atakubasa kurushoma yagira ate bigambo mukaga ureba yatanuka gwejegira ikikumugwejegiza niki ece cyari umuti ceye yashoma tachikunze no byakuba kikunzira abo kuba nikibasa kwiho wawe ujye tukanze kushoma Qur'an konka bo kugira ngo mukamarahanga ataku tumwe kumire wowe nkata kukumire Qur'an ije turagishome so wano yenda kubikora ihfazullah yahfazuka yokumira mukamarahanga niborahanga basekora ki abase kukuma naza kukumira ebiyungo byawe naza kukumira abana bawe naza kukumira emari yawe naza kukumira buri kimwe cyone emari yawe wano nango ruhanga gikume kumugihereze muzaka hireza zaka hireza sadaka ni kinshasha twinabagiga binje murimbarira twinabagiga binje murimbara konka waza umumyanye twehingurire tushimeye kubantu yamba ni barondo buyambe tubakoze reki tubakubure haje tabona mango hari umuntu ina makanzu kinano munju wallahi agamuta gajwara no gajwara konka rama barukuru nicyo kujara kikoze reki kibuzire hariho umuntu uri kuryemere ajya terizana nza kuriye bitakuri nyinchaka ndyo muceri nyinchaka rendi yeki nyinchaka ndi yeki ubundi ni sandehwa ibimwata kabikwasereho bisisikara konka rama abantu abari kurara njara ni baronde cyo kurya kibuzire wallahi hatu washuma nka prison zacyamugora already imam wa zacyamugorani uzembara centre naza kurara rubushera obara muhereze shamunana umusibe nibwaranywa aftari akagaruka akanywa daku ngena ine kubukwata mpora anyuka umwete ine na fresque yo kubutoma naza kubutoma kadomora subhanallah abukomo mu burangiti batawiba bugumene butagata ako ateje ni fresque aho buraze kukira za shahi 10 nemu ayihe no kwimate kidomora bukurugamo naenda kunywa daku tibura mushukari tayine cyo kunywisiriza ponko ine chapato ine amahoro ine mugato ine bitakuro ine buri kimwe cyone kintu tukubasa kujyotere kanye fereze umugato guninge kitokeke nkitwara umusibe na waryeho inshabire hedu wa mukamarahanga base kumemari yanje tukubasa kujyotere kantu are kanzu ndiyo muntu rukuratira munonge bigambo bya Sheikh Chiti Sheikh Muslim Burhani Chiti Sheikh Muslim Burhani Chiti kajyango akazaho butabeka agire kutayira abashazi kwebe nataha tumwirwa rubutabeka yahurana bazina yarundo muzigita yigura hakora ki yabaga no mwishiki akajuro butete yabushazi ro abasikate wamenye yamwemereza mujati hinaho rukumanya muzigitaha tukaza kusara umucyamujata ati nende guma yate namarahe imyaka nkebirishatu tukonka tindi kumwe muzigita yikozere ki ayigori katantwenda kuza kusara tereka ati mundinde hunyije mbaburuza twonka ati mumpereze medda kikishatu nanye mbanze nsare nije ngore ki kiti yatina yayibuza togu naza kusara yagenda yazo mukashenge yeye hayaka baga yaye kumakaresu ya sara kweze kusara yija yatora imamu kiti salam imamu kiti yajigarkamo imamu kiti yamujati kuryo umusalama bwincu mujwaroti yamujati yabanze yamwisize yamujati warga kusara ajyateraga kusara muki akamugira ati sheikh biyo nabegane impisa zigane
okwambara kugane n'okusara nako kugane wakiri Allah kamvonana obutasara kamvonana obutambara bulungi na yensa na Yesu ala wakiriko so ati noshanga omusebara hariya yes omushango nabasa kuba yagukozere konka byona byange in fact nanaza kubuza ngo nohura abantu bari kurgayo bayamba kuriya bayamba efuzi bayamba banyamwandu bayamba abantu binja batari kwebasa konka bachi mnonga bari kutekateka abasibe why abo kuba ninjani tubajudging nibagira nti ati already ari punishment kandi muhereze na nyendo otushoboreho kake tutakachemuka humo awitinisa Allah subhanahu wa ta'ala in surati qiyama na tujangu ayahsabu al-insanu an natujirangu aya nibiri yemwe ryo mu kiyama indijo ryo mu Ankabut aya kubiri Allah tugamba nti ahasiba nasu ayaturaku an yakulu amanna wa hum la yuftanun omuntu nateka ngo bokugira ngo yayi muko mukasheshe ya Sara yasiba ngo Allah taramjeze mukamara ngata kuza kumugezesa so abantu abinja bari yifoko bari yabigizo umuchombe imma no shango mushango yagukozire imma ninga tarakozire ki ninga ataragukozire hariho umushije mundu kumanya tinkuzagamba amazina ge na hari kuruga akazo mukoti mushanga ataragukozire yagusinga konko muramuzimuka yamugira ati ubujuruzi bwabo ratebwa kukwata konka nyonka jaje nakome myaka 20 subhanallah kora beno hurangu tuwa materne cyo gendo teza piru haso bya mujyango ugendo teza piru tayine sente zo kubasakura ki teza piru baru yatakubabasa so hatu washango umuntu nkogwe abandi noshanga hajya tabona intana niwe ekibanja omutumba gogwazo wanje konka ndo okugura gumene kugenda gumene gukurata kugura gumene hata muhiru kunda agambe onkiruzo nteko mucyo abandi nkuko mukamara hangara kutugambera ngo mutine mukamara hanga mutine n'abacyara abantu bengi bari ifoko abwa abacyara babo subhanallah nabana umwana naende kibanja wakimwima akutwarayo so okujajinga yes tena yanga konkati buryo muri ifoko ngo ayineki ngo ayimushaka hazani bagira ngo umuntu uri kwendeze cyome na kwendeza nabi Yusuf alayhi salatu wassalam kwebena rugumu umuchome aboko bakamukome imyaka irengira muri 8 kwebena ragamu yasiga yandika umuryango gwa gate yajya ati hadha qabulul haya kasiga cyandika umuryango yajya ati hadha qabulul haya ejinentana y'abantu abahurira just entane so eryantana yo umuntu fire ubazi ko mwitakana uri hariya no kugira ngo nobasa kuze gukora iki umuramburo murebe muganire konka bashijamwe abantu bari kubi wallahi umbeho abantu bari kubi okay barakallahu fikum ninjana nanje wahura atwaza kubanza tuze kachemuka homron tugaruka otakaruka Orwa kabiri hate nkitwe n'umushomesa takarara abuko akucyari to abashomesa ntubahamirize mukaga abana bejumbiro mukinga kandi bateke muna namani kubo kingo kuntubona ibintu byinshi kandi birunzi ebiratu yambe atunyonyegere muka skills okinga kombera na nebindi byinshi amashomera minji gariyoko gina mataka konkata garuko manya itakeri nyene narukore santa mwene kuwa kubano yenda kumanya biri kushiraho iwerebe kan program eji orwa kabiroru tuwaferwa abo kwantuza kubantu bantu wega byinji ebikwatirine akwinga ortoche no kwabana bari kuganyirwa omkwinga ortoche ahishomero ryawe Orwa mkaga
otwiro ryokwe orukwegomba enju yiwabugana ha muhanda okagira tukonka ejenju ninjenda konka torukumanya ejenju nikikaki ekiwaza kwombeka omu program egi orwa mukagoru ntiza kuba twine engineer Reuben Byarugaba naija kuba natushoborera aha nyombeko ez'omurembezi oruho bwa hati naba ninyenda kwombeka bangaru ninjombeka nta ninteeka muki ningashi eshebe kuba nesheta ninga neza aha mwanya gwo so iwe uri kwenda kwombeka iwe banza umanye icyo uri kwenda enju yo uri kwenda kwombeka neshwaki kandi ekindi omushaho yemerirota icyo uri kuba yine omushaho yawe ko yemerire waba uri kurira shaho yawe iri kuremera planning ngo yombeke enju yone yo uri kurira no yenda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nanje nakwakira muka humurako ndeka tugumise muna program y'Inyamurungi program y'Usiram Live aha on TV West Studios inchinemo Sheikh Mansour Uthman akani imam wa prisons hamwe na Central Market. Turentire banshonga nkuru munonga ekwatirine na nokwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Umuri kimwe cyona echo kora ndebe kankani mazima wa yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala bitakajira muka humuro twatiriwe tureba nshonga y'abasibe aturi kugira ngo abamo bundi ntujajinga abasibe oshange twenda kubayamba ombanta abutrukwera no shanga abasibe tubarimo kandi wowe nabo hino buzubu bw'amani munonga abo kubana bantu basiba nabo yes man basiba kwezi kwa Ramadan bani bitenge bintu bitari bimwe na bimwe so twine kwantify munonga ukureba ngo nabo ntubahwera ntubata on budget zetu inshallah taala haza shayna nikushaba oyongere tushobora nshongejo haza tugumiza na program yetu nam alhamdulillah wa kafa biha ala ni'ma salatu wassalamu ala rasulil karim muhammadin sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. aba TV abari ba TV West abarungi muhereza awasali inshallah Allah subhanahu wa ta'ala abaherezo buhangazi Allahumma amin wasinisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik bakamutwara wana bakiri yo mwana muto ngakwere nabi yakura yije yamujati ya Rasulullah ndabo utuse mukasera ko kubera ngo kadi wansabira nabaka musabira akamushabira ibintu bikabiri nkabitano cyo kubanza akamujati ninshama kamaranga kwirezo buhangazi cyakabiri akwereza abana bashyikirire icyakashatu akwereze imari nyingi kandi karaheze byona abakwemo mugisha so ninshaba TV West nabahereza bayo ningasha abakozi bayo nabakama bayo kamarahanga TV ejya byongera umugisha Allahumma amin nimwe abahereza umugisha abaha abana bashyikirire kandi abahereza buhangazi abo kubati cyanguye okushanga ngo nimutweza akagishanka akakugira ngo tugishe twagambira abantu wallahi abantu barukubi nimpamya ngo program egi n'abasibeni bagireba abo kubani bahurikiriza bine mu radio bine TV no shange bajya ngo akatuze kora program yo gusarama so twaturiya kintu cyo kugira ngo reke gumana bajyaginga basibe nimwe mwenkane mu kimanya ngo aruho umuntu obakoma iwowe nkukasiga mu byangu uri kukimanya yes it happens bakwata bakoma amuheru obabakabiye biro bingahi umwako guhwire kwakuru nko kwa manane biro byanyeba bakereka makuru ati NTV umucyara bakamwiba kuba mwire polisi kwizire ne birusya eri kwirusya bashuma yiruka rukunga polisi kongo mukunga akata kunga munahunga polisi ngweta mukwata wakana ahunga kugira ngo abashuma bakabatira amasase so gataka mukwatira mna hati ko bakwata bakakora ki nawe bamukwatira bamutwara bamuta polisi yakora statement ya Uganda izoba bigumere ahihi ninkahi nuruzira bamare kipope kibakweta samare bakimuha kweze kukimuha bakikwanute ko kurinda high court
yarenda high court kuyize kuyasitamire bamusingisa umushango bamushariro gwa maisha bakamutera kondemu bamushariro gwo kufa yaguma nateza apiru apiro imwe yaragere ku mujyango bamusharira maisha kukora imyaka 20 yateza apiru yamuhero niyo yamurekwire konko mushanga katakoze iki akataguma ateriza kundi kujanyizire kubanja hawa hari nakasente ganja kinkorire sente zakubura bo kwa abantu nyone intahani nyebuza n'amagizi g'abantu gakora abusiramu n'ubutugira ngo umuntu wakoze so umuntu umushashure etutu etakara etakomere konko umuntu akugira ngo ukora ninza gushashura umwaka gwaho nibo banta binje baryombe home manye ninza kushashura umwaka gwakora ki hato umuntu akora yesheneze hajeti umuntu nakoro kweze mitwaro 100 hato wamje ngo noza kumushashura umwaka gwaho izi sente noza kuziye wallahi hato umwaka gucwa nanye bamba bwo busuru bwanjye nkikiza na mango umwaka kugurawe akasenta ko wa company kabakare kinji nikaje kikangasera ncija nakubanza waronda ho warazi heza habura nunyakiro ntere 10 utisana kahara kawe mukahambere uyiyahicishango ba Dr. Berizo no muhereze mitware birakwereze baraha banshumya cyamugora nini ngabantambara mbara centre imyaka cyeyinguruza bakweto mu high court of course noza kwisha abo kwa no mangu wotizire narage ninza kutabariza oyija ubujuruzo buha ukiza kujyoto shangwa ngo bankome imyaka 20 n'ingi 15 hato go muntu shangana buri no mujyaje ngo akabyamira no mwana w'abandi so tureka kujyajinga Allah subhanahu wa ta'ala abeni we yajajinga bantaba abo kuba wuri musiramu nanguru wako atari musiramu abantu abashikirire bona bana bibaka bakoma nabagamba cyafuye cyane biyusu bamusiba nenga bamusibide ki umucyara yamwegomba ye nagana ati yamukomahisha ati yanaza kumpanga bamutora bamuto mucome bakora ki onga kuyarigiro yabo umuntu wo mugasho nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakamukoma nabi obar kweta noha itu kweta yona obar kweta yona akamerwe cyenyanje nacyo kikakiriye 10 nangu kunkuzo kumba sibe ncha kubagamba nti mumenye ngo ahi muri yo munda y'icyenyanja iwe yiwenka ye checking banzo ye checking nabi Yunus obar kweta yona kwereza kumirwa cyenyanje cyabandize gukora akajya ati la ilaha illa anta subhanaka in kuntu min adh-dhalimin yamanya nshobiye yayetisa abanyakaturiki binakanta ko bakukira gukora nibajya ngo turiya basisi so ito abasiramu tutukubasa kwemera gateba tukajya ngo turiya basisi no yetisa wenka so abasiramu abari yo kombe home ni impamyangu betisize kwe bari yabasisi babikoze betisize so nani nshaba ngo wo yine cyo yine na munonga nkatu tuzakuzume daze byembi kutukubana tuzomu yidi tukashoshora ngo turisa abasiramu bona of course abasibe bona ne barya haro hekibineke kibakweta Farid Foundation ikira kuri tebitoke umwe kikwata kibona n'akanyama konko mushanga bitakumara hazani bashemerwa munonga twabatwara emere bakarya bona bona bakarira hamwe bakashira abo kuba hati wakwata umuceri mukabaherezo umuceri bakatunga akanyama bakatunga ibitoke by'ikwereka ngo izoberyo yaba special day akwa naza kurya ikitoke arya akaceri umusiramu birasibire naza kurya akacapati arya akanyama ubwo bwingi kunkuba nyine sente mbagura nabo soda kugira ngo nabo bargamizi izoberyo bamanye ngo ni yidi so nani nshabangu wo ine cyo yine nanguna namakanzu abo kubani babikiriza kujwari kanzu bana bazakora ki bana baza kusara konkati bazini hati nkacha mugorani igitweta kacika prison ijo kuna bende bakampa report yo kugira ngo babone kanzu nkabiri ni 530 nizibama abambara main no narabandi kwija banja kutwa kubone kanzu nka 30 abo ko bari muri 10 plus ababaha nishanju abani 10 plus ijo kuna beningabana hajada mahanja subhanallah tabasiramu kan binjombe home tikugira ngo nibingi abamwe basiramu kiruko abo ko hariyo abashomesa kuba kukayo
bashomera kimwe deni kwene ikigambo cyamukwata ati nyo nasiramuka icyo kubanza nko kutukugamba mu Qur'an wisinisa Allah subhanahu wa ta'ala katugira kuntum khayra umma ukhrijat an-nas ta'maruna bil ma'ruf muri mwe kibine kirungi hati ko kubareba mazima bareba ngo edini y'obusiramu cyo kibine kirungi asharamati nyo nasiramuka nasiramu so ushange namba y'abasiramu yongera abasiramu bayongera tukujya ngo babari bingi konka ne basiramu kiroko so wabo ine cyo kwenda kuyamba abasibe na munongo mu bwirobu tuyo tuzumu zakatul fitri by the way zakatul fitri ntakaraganta kigambereho ikatandika kwebwa tukutandika bire bikumi konka abantu abingi barindizo barya idi babene bwo bajeha haze kitari cyo abo kuba tukora bewagereza imama izo barya idi abandi inaza kugibasha zinga nicyo kurebera imamu izo barya idi nabara no kurya idi ari mu kugaba ariyo nagabaza zakatul fitri so konka kumwakuba mu gimuhire kare nkati mwakwata ubushobo bwo mukera wo kubona maze zakatul fitri yishimiye kuba noha ukajya tuyoniza kureza kira 25 z'umukere ukazukwata ukaze hayo naza kunterera akasimagira tije tutware abatutwarira basibe akacera abo kuba gwine konkati wakora guma hizo bari ya idi naza gutaye ecya kandi hajya tawa hari ikintu kitukora kitari mateka go busaramu almal ikintu kiba kwete mal ninga shi sente zinatul hayatud dunya nikikemu zakatul fitri nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko yabenaji turagira kujya taraturagira ngo turize zakatul fitri umusinda akajya tugihombi kuri nibyo kurya konkati no shanga ba imama bamwe ari yakwisakata bukarisita ari yamuzigiti hajya tawe n'abantu bangahe abara ushimye kubona umpereze mitwari 10 kara ko mukoweye Allah subhanahu wa ta'ala naza kumugezesa tinka tarararire bihimbo yine sente za zakatul fitri naza kuri central market agure cyenyanja agure henko tire kangura akakoko niza kuzigarura yaheza kuziyeho tiziragaruke aha muheru mwatanika kusikemugwa ba imamu mubahereze byo kurya abo kubani bageta zakatul fitri tizakatul mal zakat ekigambo fitri shana tukabicenga kubi egini tugeta idal fitri idi yo kurya shenta kwire kirimi abamwe no urana naye kwasari kugira ntati nyoba bunde nimba ntine bwire wo kugura nkaza kugura kandi kwegura kandi boda so nyore kampe imam center gure ibi byenye bindi kwenda nti na kwa center zo guru mukere abwenci wa azini nibe kwa abwenci wahindura imam wawe umukozi banzohereze imam wawe kitiyenesa imam tuwo kuza kushopinga niyo nakugira kare kora washara mu kumuhindura umukozi muhereze cyo shimiye kuba nahebwa nabi sallallahu alaihi wasallam akatugira ngo tuhereze zakatul fitri omumere taratuzi ati muhereze zakatul fitri umusente manyananya hajya tawa kuri kumpereza sente ngo wampereza zakatul fitri iyo nyowo mworo wampereza zakatul fitri umusente tinkuzagura me no kimanya ninza kuguramo ibindi abo kuba ninza kwikaho umpereze mitware 2 emitware 2 ninyendo mwenda no mango arumabana ko abarira amabanja amaduka yaguzira akakaya ko kweshuye kwa mutwe atikora mpeza zakatul fitri ninza kushashura abo kuba kamanyirecho hati noreba kuwana kuwaza abantu bomuka abo kugira ngo nyo wampereza sente abo akora mpe sente tindagure cyo kinashimiye kuba ninkora ki kuko akora ampereze mere ninte ko kugitora direct hata abandi nitwe kwasa kandi hati kunda amuhereze sente kunda amuhereze mere inyama nazo kuziyahe iwo muhereze kuri ahure wa musasi bwa mugurire inyama kunkito nabi yatujya ngo mubahereze zakatul fitri umumere umubyo kurya kora bene bitakuri hereze bitakuri ekindi zakatul fitri y'abantu kagicenga kubi abo kone tujya ngutereze zakatul fitri okurugira abyo kurya bitukirize gukora ki kukozesha mu Ramadan hato muntu naza kwemera ati nyewe ntwire ni y'umukeri atukonke bafuye bitakurenegura sente nce kambe yo natwara igiti zakatul fitri hereze cyo kenyine cyeshemeye kuba no hereza ekirashemezo mu ya ide hati nko musibe ko wayemerera nkizobero katwara kilo 2 kacika prison nizibamara kirebi ezo mukeri nizibamara basibibona
muno kuna kwirwa wanje wetu Mansuri kwatakiro bibiri zo mukere uzintwara abasibe bakacika alhamdulillah kwatakiro bishatu uzintwara bakibe bambara main prison muno nakunya ngo muri mbara tarama bagege bakubasa kompeza kibiri zo mukere intaka hene intaka jire hari bikambanze nyebaze Haji Adam Swale shaba Allah subhanahu wa ta'ala mukume amin amho bahangaza abirire abasiramu tukugira ngo abirire ubusiramu abasiramu bona takushoshora takugira ki twazo mu prison ize zindi gambo ho zona zireme zigiti mbara main no muzigito munda kacika prison no muzigito munda konka byona Allah karabizara Haji Adam yayombe tiya komari yecu Haji Adam kubatanike bato kusiba yabaretera byo kozesa mu kisibo kusibukiraho engano buto abo mone twatwa n'enshoni nkatinya umwazo banterire simu banje ngo amakaragaho hati najya nibetekera najya hati mwenu nzo wahaja Adamu nta umushaka muteganise munonga mbarara wumeni ne mutera mbarara meyi ne mutera kacika prison ne mutera kandi harimo n'abantu abo mu rubasho hati nze yonta narunde cyo gukora cyabura wonka alhamdulillah hariho umushije wita hansa Umar Sebaramu nabona atuyamba inshallah abo kuba kakusiyo bwira jata atkantore kace nambweno nyumwazo hino mukero gwatwireyo prison zone 3 mashallah ubwo mukere nimango nuguza kubasindika kuruga hati at least nigubasa kubasyayidi nibaza kutambura konka bashamwe wano na mukamaranga kume mari yawe gire cyo wahaye azamanya abantu nosha zakatul fitr ni impamya niteka ahari ogwa rukweba niteka konga noshanga bamwe nibebasa konga still ayanga kwayo zakatul atogo muntu rukwebasa atakwenda kwereza zakatul fitr ari umukubonabona kwa mani wallahi umuharabu nakita asara abo kuba twajyangu zakatul fitr niyo kutereza ikisibo cyawe kandi manyo ebi byone byo nemiringo yo kwigamira Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byone bitoye tugamba no kugarukira mu kamaranga abo ko muntu utakutira mu kamaranga atakubasa kufiza zakatul fitr nangu ate haro oko inashaza mu garusya abacyara bo bajya ngo apana bayikoramo mu bampereza shiringi zazirishingi mutorwa umwe 12 mbambe bayikwata bajya ngo sheka undi no mutorwa umwe 12 ugenda uguruma mwana hati umutoro umwe 12 nizigura ki konka alhamdulillah alhamdulillah no gure bahagara bibiri bya bogoya ubatwara rirenga abo kuba kacika emeneki zo bane bakose emeneki umutoro umwe nicweka mbaramenyi boni binje nkoko nabagambira ni babaryo mitware 3 so twatunga ububwiro bwasigara no bwire bwo kurwana abo kuba tuye mu kiro cya Lailatul Qadr Lailatul Qadr ntaka hendire program eji abantu abingi nitujya mu turaru mu itikafu konka itikafu itukura mu tumeke kumanyisa hino muzigitugo muti nkuzagamba izina ryabo ukajya ntenanye kanze ndaru mu itikafu kunashyireyo nashanga abashija bijana n'imfarasi abashabija na za piro abashabija na zebedi cover hashikanye mangu tuje mu itikafu kandi hati bitwarete byaje we no ba warete turo mu muziki warete turo okay of course kandi no byama ukonka kandi nanye kunashyireho nagenda kanjye n'abandi ko bakora ki akuvaje nashoma Qur'an ubwire kuvuga cyenganye na ka Qur'an kanje karungi kuna cyesha hayo nanye yo kujya mu kampu mureho nakakwasa rubaje kuna rugira umuturonka ronde Qur'an yabo hato wagitwire akaziro mu itikafu akazire koraki echa kabiri umuntu ije mu itikafu yakore byakora mu kashesha shobora genda itikafu wazo mu itikafu no urarayo usibayo konkuri yakacera Qur'ani yanje yagito mu nshaho ninjya ngunasugu itaragisiri abuko cyebene ndakakora ki akagitunga konka nkamusasara abo kuba ngamusasara abatawe n'akshe umumanyomwe akazomo kataragire gure bintu bazaniro mu ibada umanyomwe akazomo kataragire gure bintu kuyatahira mu katari kuyashikirimo abashuma bamwiba uza kwata umusho yarize kuramuze bintu yashanga sente zitakozere bamujya ngo abashuma baha bakwiba nomeke yakozere akahanike mikono yasha bayajya togo wanyiba karabe yanyiba
abo kugira ngo abantu be babarukubi nishaba mukama arahanga muhereze mu mugisha okay kandi amusasire nanye nakora ki namusasire kandi karabe yanyiba ahabwo muzegwe numara umuntu uri tukujya ngo yarukubi natambura nakuburaha akazekeye nkani ngamana osi wakakika kambuze kibuzo ati ni kintu ki icyo umuntu atari kubasa kwebwo mukayawe twaturi bingi twatandika abamwesimu isimu indangamuntu akatambare manyabiha amuheru yatujyata umuzigo umuntu ekintu umuntu cyata kubasa kwebwo muka umuze no muze umuzigo umuntu akagwa umuze natambura na iwo takareba sheka manusura ryo mu jube shaheza stamera aha ukageta masha Allah ayi no muzegwe ogwata kubasa kora ki kwerekera aha konga umuherezeho gap naza kwereka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagira ati wanu ndo kumanya umuzego umuntu ibo barasente nyingi osigo mu drawer ojyoti na cyama mu dakika ibinoza kushangatira yo mukono so omumanya yagira ati nishaba makamba rahanga karabe yanyi babo guryo muzegwe tukugira ngo yarukubi konka yaranga amshashire nishaba makamba rahanga musasire ataka kimubara ya umulkiyama konka akomari nyowe okwi so abantu bingi ntukore bintu obumwe twebwa zakati al-fitri hariho umuntu ino muzego mu rungu kekina nagambire najya tati nje bahe bagitwara abashuma ntwere abashaba kiba bakita nunu kuko manyati basubebo nkabari kutunga zakati al-fitri n'abandi konkati nyoni kuko ya ushanga na yeterenja wenyine ariyo na yefereza manyori yo no yeyiba wayenga kweza iwo wenga wayeyiba wabara kwereza zakati al-fitri utinyanga kwereza nanka arebe gambo bibiri byenda kushana tune kigambo kimwe bakita ahamu ahamu ni kimanisa tawhid deni muhimu niyo swala ukusada ko kugira ki konka abantu abingi nitwe kwatari ye kimuhimu ikigambo ahamu tutwenda kukimanya kuri tufemo nonga tukege kigambo ahamu tukamanya mukamara hanga nash nitushemeye kuba ntumuramya tuta tushemeye kuba ntu mazima buri kimwe cyona kikatwanguye matukabire turi yayishahize tukutere nduru muntu ndaza zakati al-fitri abo kuba nkashomera aha ndabo wa Haji Straight cya Kabare amperezo kirata kesha yakireka tukata konka kampani ngo mazima mwana wanje hine chiwayiga mu program eje ninga shekine ekitwa kwezisya bitufeye munonga kureba kandi mazima twahayo zakati al-fitri abo kuba nitwe turi kutunga eyo zakati al-fitri eyo kayo ne yambiwe yes ahubwo ni wuri kuba noganyura so mwana wanje program itu niko yagenda etyo kampani nkine cyayigama hanas gand hawa Musa kana nyine mu Sheikh Mansour Uthman imam wa prisons na Central Market obutatire ntureba nshonga kuri munonga eyo kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala twaza kubendeza izoba rirungi murare kurungi hamwe na idie nungi abo inshallah ta'ala nibaza kubaho orwakana so katubendeze idie nungi inshallah ta'ala wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.